Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bang Jai. Kembali lagi bersama kami berdua. Kami di sini ingin bikin prank tangan patah. Nanti minta tolong ngikatin tali sepatu. Habis nanti kalau udah dikatin, nanti di sini kami selipin bunga. Oke, jangan penasaran? Silahkan saksikan. Cekidot. Kak, permisi. Belum tertolong nggak, Kak? Ya, ikutin tali satu. Maaf ya, Kak. Bagikan segalanya, sedangkan saat rapuh apa-apa, saya selalu berikan kau tulus cinta, ikhlas hati tanpa kau meminta. Kak, permisi kak. Kak, boleh minta tolong nggak? Ini tali sepatu saya lepas, tangan saya lagi sakit. Boleh minta tolong pasangin nggak? Maaf ya kak. Karena sayang koi, dan karena saya terus gelisah tanpa koi, dan kau Kasih ya kak. Dengar, saya bicara lupa tong dua janji. Kejar sementara jika berhubungan butuh gaji. Belum tertolong nggak, Kak? Ya, ikutin tali satu. Maaf ya, Kak. Udah. Oke, jika kalian suka dengan video kami, silahkan komen, like, dan subscribe. Dan jika memang mantap, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram kami di bawah. Dan Instagram kameramen kami, Batil Putra. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.